Welcome kasi namin na natako kakabsat. Kaya so before takoy rugyan, special thanks kani Ma'am Nida Litawon for requesting this tutorial. And of course, salamat kasi namin nanda kayo karkarosin patuloy parang subsupport tayo sa YouTube channel tako. Okay, so this strumming pattern tako kakabsat kat bass, down, down, up. Okay, so try tako. Okay, so kamandri kakabsat di verse 1 na, initry tako bodin chorus na. Sabihan nyo ang kakabsat. Kami na diabot di chorus na, and then verse 2. Okay, so namalpas kakabsat din verse 2 na, mantaulit ako kasinsin chorus na, and wada the instrumental part, and the chord sa'yo sarun takus na, A, 2 times na kakabsat. So kaman na kakabsat, namalpas tako sin instrumental na, kat mandiritso kasin sin chorus na, and ending. Ako